Allahu Akbar. Enkuyanja y'abasiramu b'omuzigiti gwa Ikra eriizooba nabo bakyera kweshuka aha kishaayi ky'ishomero rya Uganda Martyrs Primary School omu Rurembo Mbarara okusaara Eid al-Fitr. Allahu Akbar. Abasiramu abo bashabwa okujaguza omu busingye hamwe n'okuhikiriza ekigendererwa ky'ekisiibo ekibahendera. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadith natugamba nti lis-saa'imi farhatani, omusiibi yenna ayina ensanyuka za mirundi ebiri. Farhatun inda fitrihi, olusanyuka olusooka lwe lusanyuka nga asiibulukuka. والمعنى في الحديث لو كسيبلكا أمبك صلى الله عليه وسلم كيلا تجزم حديث كسيبلكا كنا كراليرو وعيد الفطر. kandi ntusima ruhanga abo kugira ngo yakitwisiyaho ecyaka kitwa kugira ngo tujaguze tushemererwe turye tunywe tuyambe turise abo kugira ngo twarwo mu kisibo. Bamwe mu basiramu bayitabo mu kusaara okwo bayoreka amashemererwa okuhendera ekisibo mu busingye. Mwezi gwa Ramadani basogodde okusiiba Rahmani nga tuli bulungi era nga tuli balamu nga Allah yakutumidde ddala ya Rabbi. Era tuneebaza Allah. Bwe tutambuyize gye naidi twasaara gye tabaho njura y'okuteganisa tabaho omushana mwingi mbwenu byonna byagenda omu buteeka. Omu rugo byenje aba basaarira heeru y'omuzigiti kandi okusaara kwakorwa Imaamu Yasin Sengoba hamwe na Sheikh Sudais Ali. Omu kusaara okwo omuramwa omukuru gwabagurire ogw'okushoroza sente ezirahwere kumaliriza kwombeka project z'obusiraamu omu kyanga eki. Ekiro eki n'ekiro kikuru omu nyikiza yitu y'obusiraamu abokuba mukama witu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyamazire kutumwa akashanga enyikiza zabiri zeroho zine ebiro byazo kuko kureba Nohiri na Christmas. Nitwe abasiraamu twahabwa Idi ibiri nangwa abandi amwe bagiyeta ento nkeji na n'endizera akurateho giye kusara ebisoro bagiyeta Idi enkuru. Konkera izooba twatuyo mu Idi eyokusiburuka ninga kuheza ebiro 30 tusibire. Imaamu w'omuzigiti ogwo Yasin Sengoba omu kugamba kwe yayoreka kwerarikyerera ahabwa obworo obweyongiire omu bantu. Obworo buli aha reti yahiguru kandi na n'emisoro nayo eri yahiguru. Tusaba ngu kubakutorobezamu emisoro yote mibi tekwa kujeha konka kwe kukyendera obundi twena kwirwahwerwaho. Bo abasiramu bayitabo mu kusaara okwo basiima Allah okubasikyaho izooba eri n'okumara ekisiibo omu busingye. Musima ruhanga watwatiraho kureba ntitwaika izooba eri akatebe kurungi obusiibo akatubasa tukagira ensi enungi tukasaara kurungi. Rwa munonga kureba ngo nahika Idi kandi ngira ngo buri musiramu wena ashemerirwe n'ubarabe embera tinungi munonga kuyira okuturi akasente tikarimu konka nimpamya ngo buri muntu naza kushemererwa gye. Ndoramu Edwin na Elias Rutugusa.